maysa kan kanayon laeng nasi iliwaken ka alang arugen biag ko di nakadbaybay-an tanan paskon nga inkari adi kalipatan maasika biag ko ket ipangagnak ulilan to'y puso kagimura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita aywen o biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anairite pa nagparang atagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruten tidiron ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat biag ko iagmayong maysa kan kanayon laeng nga si iliwaken ka alang aruden biag ko tinakadbaybay-an tanan paskon nga inkari adi kalipatan maasika biag ko ket ipangagnak ulilan to'y puso kagimura ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita aywen o biag ko di nakatikawa na minsan pa'y biag ko anairite pa nagparang atagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden tidiron ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat ibukbuk mo nga ruden tidiron ni ayat tanan namit mamisan pa'y samit ni ayat sadyang panunuteman tingka paging tutungan tuy agayat agray ta sadyang esem majak kalipatan tanasudi unay anagan turay sa dintayan isu sa dinuman awang kadiag sarday tanagan mo kasampitan nu malagip ka pusok di mabang-aran agray ta sadyang panunuteman tingka paging tutungan tuy agayat agray ta sadyang esem majak kalipatan tanasudi unay anagan turay sa dintayan disu sa dinuman awawagak kadiag sarday tanagan mo kasampitan panawan kan usal daday tuibiyat Justi agbati laglagi pena panawan kan ubiyak ko
ragrag sa kem, liwliwaem tanakem mo. Ay adayo, tinakpag na edan. Sadyay taytay ak, akalawaan. Inaktulip lipatan, agsubliak to, tadenan. Nuti lugar at turungek ay adayo unay. Lagit buken ka, ilibuken ka, dinto agsanday. Balunet ka sa guday, panagayat, panagtungo, anaruay. Panawan kan, saldaray tuibiyay. Diyos ti agbati, laglagi pena. Panawan kan, ubiyak ko, ragrag sa kem, liwliwaem tanakem mo. Ay adayo, tinakpag na edan. Sadyay taytay ak, akalawaan. Inaktulip lipatan, agsubliak to, tadenan. Nuti lugar at turungek ay adayo unay. Lagit buken ka, iliw buken ka, dinto agsanday. Balunek ka sa guday, panagayat, panagtungo, anaruay. Balunek ka sa guday,
ang mapirmaan. Kaya't kunto ijay simbaan, tanumag na marupi karan. No siya to tay agasawa, iyet tutay adut kwartana. Tapno makadomingo iti padaya, maawis to aming akaruba. Ket intun agkasarak, balbaliwak tutoy posturat. Agkuti-kutin to tuy abaga, agkinikinin to pa'y ti panagnak. Tuno agawid akon, kakuyog kuntut pito ken tambor. Agpalipalig to agas daluyon, ang kinikinin to pa'y tuy pato. Pagkasaran kay sibil ang mapirmaan. Kaya't kunto jay simbaan, tanumag na marupi karan. No siyak to tay agasawa, pilyek tutay adut kwartana. Tapno makadomingo iti padaya, maawis to amin akaruba. Ket intun agkasarak, balbaliwak tutoy posturak. Agkuti-kutin to tuy abagak, agkinikinin to pa'y ti panagnak. Intuno agawid akon, kakuyog kuntut pito ken tambor. Agpalipalig to akas daluyon, ikinikinin to pa'y tuy pato. Agpalipalig to akas daluyon, ikinikinin to pa'y tuy pato.
O naranyaga bulan, unoy ko indingan, day tanas laga silaw mo, ipaidan. O naranyaga bulan, sang sangit ko indingan, tuy nasip nga talubong ko kagan silawan, tapno jik mayawan. Noin ka nang lipaten, karing kanyak nagibusen, sam-sam itek ni patay, o bulan ket at lunes. Nang layo-layo ni ayat, tingkap ka din palas bangin, unoy ko taras dem nga igedek. Noin ka nang lipaten, karing kanyak nagibusen, sam-sam itek ni patay, o bulan ket at lunes. Nang layo-layo ni ayat, tingkap ka din palas bangin, unoy ko taras dem nga igedek. Amom ka di mas na aya na ta awan kan ditoy din na ta apagbiit ka lang kungan ng awan kamitin ang papanita ko pinalubusan ka alila iti sa bali adaga lang desisyon ta para ti pamilya tawag mo diag mauray ida narigat gayam tiagin narayo hindi masubada di pirat nga ado panunutek anat kasasad mo ita makigasang-gas at arayo araga narigat gayam tiagin narayo iliw di masubada di pirat nga ado panunutek anat kasasad mo ita makigasang-gas at arayo